Ingatlah bagi urunci yang kamu meninggal, bek sagai-sagai kriat walau 5.000 kan yatim malam Jumaat. Tapi ingat, biuk tu siksa bagi orang yang mati dalam celaka bunuh dengar begat ber. Mia roh tanya bunuh getarik dalam keadaan dosa. Itu biar roh pi sakit. Gesak dalam kafan kem. Tubuh ibungkuh. Iba bakubu ujian itu. Atetruk dalam kubu jaro meraba-raba. Tarabarat unenkan binti rumah tapi tanoh. Tarabarat uyakan perumah kan suami tanoh. Tarabau yukan natu kaso taih iya lohop tanoh. Tarabau watukan ija supri talimbut leon kafan gop pubalut papun melinteng seon. Tengah tarabau pakan lah intat tempat. Hana tatu pun yang kubunya. Bak taraba-raba kuburan wiyun nimita dua boh rusuk mi cupit 3 cupit. Tap itu kan tap tup kap kup. Tuliung patah-patah. Perut muruah, dada bekah, utak awah, mata tu suat, pak luyak badan. Icupet di kuburan menyuruh mati dalam dosa. Hana banyak kamu bekem. Kem tak be. Muncul makhluk-makhluk yang hina amal kejahatan ijak saja. Mak. Getanyo saatnya noti kalam kubu ku pe roh langit. Terus balangin pertama ke kele malaikat nyo kem tak be ti roh ti pulanyo langkafan kem ke tak. Boh ke di. Geti udunya rel lam lubang mon beruhut. Mon beruhut nyan menyekene jak kalen. Tro utano merah ne we uwi beo. Mon berhut di nanggro Yaman tapi hana terpak indang dah. Roh celaka kenan mandum rut lam iya lam dai. Kubu pi lam iya. Malam kelhe mak roh lamon tak bedah dak sawat tubuh. Bantakalan mak malam kelhe lih tanom darah lam mata dumi tubit. Nanoh cairan-cairan bandum itubit dalam penyu. Nyan malam kelhe. Bak malam kelhe nyan tak tubuh tu tadang kira-kira mupadu mete tak gesiram darah neraka dan nanuh yang tengah ju dari neraka kepu gesiram lang kubu ngat lumpuk asong malam kelima ngaji pajuh leulat takalan tu darah dumi rubuh brak rubuh lagi terubuh pisang lam ia suun taklik daranggung ya Allah ya Rabbi pakan munau deb lon ya Tuhan menimpa siksa ya Allah nabi saat umudib idunya saat hana catah lima dak tamnya salah bebesan nali hana tatohowo tawo tayak lub lamon pajan tajak lom malam kelimang banta kabih ipajuh leulat lam mata disut anu mata leulat lemuri beulat lam babah punuh ulat lam pusat lam badan diramil leulat lagi tanyo kalen bangki lam kruang iramil leulat taklik daranggung ya Allah pakan muno nasib lu makin trip makin tubuh lu ni pajuh leulat ya Allah kecantikan wajah lu nanali ya Tuhan hana pat mengadu tan so tulung. Ya Allah ya lub lamun pajan tajak lom malam ke-7 siga tu. Banta tubuh malam ke-7 kemong punuh kuburan. Tinggai tapreh berutuh. Tum berutuh sekrek-krek sahoi pupa sawat tu. Taklik ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Tuhan ne pesapat balik ya Allah aso ngan tulang dan kulit ne paso rohnya saat tu. Ne pudip saat tu lolong kena ya beut longku ibadat hanale tunggu kabeh hancur. Hana so bantu tunggu dakwa dak lub lamun. Pajan tajak kena leh terakhir hana jak-jak lelenya malam peut takalan tubuh lam darah mampung-ampung ulat cukup jai tak ada apui tebit-tebit tamang lubang kuburan yang kejut na doa ya Allah ne pejut kuburin syilun sabuh kubun dari syurga bek nabi kuburin syilun sabuh lubang dari apun neraka gesiram apui malaikat dari neraka mak lubang wiunen tak ada apui tebit-tebit tamang apa yo dalam bandum mangoh tungku jir ke tanah mu obak sai mula taklik teranggung malam yan ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Tuhan ya bantu lon ya Allah malamnya malam Jumaat malamnya malam nisfu Syaban malamnya malam dua raya ya Allah nabi izin saat kulo long kena wa romohane long kena alake bacut ma amalan ba anu ya Allah gebi izin la Allah malam Jumaat ni malam Jumaat rutin woleh suara azan maghrib gedang ke pintu di luar mak geklik gemo hana so kalan di luar gehai ketanya mana anak mutuah anak lon tatbid anak zat kalan lon kiban nasib lon anak malam kelih dia tanom darah ngenano malam kelimang mak mulat malam ke-7 mak berutuh malam ke-10 mak angu bantu anak beok kelon musiro keluarga alam rumah hana so baca yasin musiro la rumah
Gekli ilwa tunggu jo oh gewo dan so paduli le urung ci tu. Bahkan kadang rumah Saudi pernah ada kun jamun he tak kuptimang ro nama watika doa. Nyan narid anu watika sukses ji. Belum kamati ya jo doa. Getamang urun si udalam hae le getun gema bau le baho gekun anu baik ke pupah ling lun. Lun lagi urung lama tengah laut anu hana moho arah surau tuput nom. Tapi nu ban sebelah mangan mak mumat baik sabi nom artinya giyu buat yasin tiga giyu mudoa be giyu juk sedekah ke fakir miskin melimah ribe giyu niat ke gaya. Tapi keluarga musiro tanso perle paduli. Ana tingat deli ke urun si proje he tat bak ke petimang tu. Allah doa hai mak mutuah. Puyang telake hana tabi mubeo yang lebih wah gua malam raya tu. Itanyo tengah tamat baje baru untuk tapu siap tengah dasu. Urung si tanyo lama pui ke roh ke langkapan tutong. Ngekli anu ka atu lon kiban siksa anu menimpa. Gasip lon anu gara-gara kah je baru je anu. Tilak sumayang kah kakli anu tilak koyak berkah kato anu. Pengaruh kah mandum anu. Kabantu anu beo. Hana si so bantu. Akhirnya kita biat sambilang gekun si kre anu si kurang belian ka lam kandung lon tapi anu hantam pernah lon mengeluh anu berjadi plah perut lon anu disuntik bak tengah ruang si jual lon anu mu belian bak ku pelahika anu de operasi anu mutuah oh lahir lon mu jaga anu orang malam pijuat tubuh lon anu ban malam gerah lon bedah bi susu anu deuk lon peh bu si jual lon top hugop lon peha pakan malam nyo anu bandum na so paduli le ke kamu raya tebe oh han lon duit rumah anu rata blanggop leak tupah semula anu sakit ki yang lon pingkui wate semula lon wo tata yang na sakit mak jawab hana anu krot kulit miang disentele orau anu tuha tubuh putih tenaga lemah demi mangat kutumung zare ber ngana apa kapaju anu Yuring si agam menanci rata bangunan gob ke kerja. Lauro tarik regi cum bangunan patah papa. Tepeh jaro-jaro itu nak lele gob tapi hana kepaduli demi kan walau 5,000 kejajan wate bunga. Tapi pakan tanyo malam kemenangan gewo bag tanyo handa peduli mobil. Akhirnya ketebit ngan ia mataru. Lam talo jalan gewo lam support ge mak gob tebit dari rumah nu mucahaya karena na doa mak tanyo lam support buta. Oh ludo hana gewo tunggu azio menimpa gedenga na urung beut bab balai yang kenan gejak ya mohon anu mutuah maka kampung na balai beut na dayah cukup beruntung tunggu anu bantu anu beo mak awa jih anu nyan imu doa ke mak roy ba ujung doa nai sebut doa ke mak tanya anu da bantu lon beo lon wa rumo dan sabaduli ni imu doa la anu gap Allahumma ghfirli wali walidayya ya Allah pampun dosa lon dan mak ngayah lon ba ujung doa anu nyan muslimin muslimah yang kemak dan yang tengah dah kamu hiringan bagi dengar doa anak kau ucapkan anak terima kasih anak mutuah anak lon si kurang irmoh tapi hai tu pekun yang si kre anak gatakan anak kemun sapuakan tapi tak tepu baca yang doa anak terima ngasih kepingat dua macam anu bersungguh lam tabuat bertegar dalam ibadah karena siro denek lang kubu anggopoh dan so tulung bila urung cik gata hai anu hana lebek sagai-sagai tak pubut maksud le gata karena catah gazib gata awai gepoh mak ngayah gata lagi lon nyo anu lon hana di ibadat di mujudi orang malam catah gepoh ji anu awai gepoh lon pajan hang gepoh lon le wati kamate ji baru gepulang bak set azibnya lon tapi yang rasa anu baru tenang dengan doa anu gop nyo ke udip urang lam kuburan jarak ingatlah bagi urang si yang kamu meninggal bek sagai-sagai kriat walau 5,000 kan yatim malam Jumat siga yasin dan doa malam nyo dua nenek fahala putruk uga nyancit supaya aman dari siksa Allah mak mutuah tanpa terasa jempol